Twongeye kubasuhuza nshuti z'Umurage Community, Yesu nashimwe cyane, turabashuhuje nk'uko bisanzwe iteka. Mbere yo kubagezaho amakuru tubanza kubasuhuza, hanyuma rero mu minsi itandukanye tugenda tubagezaho amakuru. Hari igihe tubagera amakuru aryoheye amatwi, ariko hari n'amakuru tubabwira adashimishije, ariko ari ukugira ngo tumenye ubwenge. Mw'abantu mwe ntabwo iminsi yoroshye, ari ukugira ngo buri muntu wese amenye icyo gukora, usenga asenge. Hari inkuru rero tugiye kubagezaho, ni inkuru imaze iminsi icicikana ivugwa hirya no hino y'umupasiteri wasambanyaga abakristo be, yarangiza akaza kwiyahura. Biteye agahinda, nyamara iyo aza kwihana Imana yari kumubabarira. Hanyuma rero uyu mupasiteri yitwa TB Joshua, akaba ari uwo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ngaha turifashisha inkuru iherutse gutangazwa n'ikinyamakuru bita BBC, ndetse ibinyamakuru bitandukanye birimo inyarwanda.com bikaba byaranditse kuri iyi nkuru. Aha ngaha ikinyamakuru cyitwa BBC kikaba cyashyize ahagaragara amabanga yose yakozwe na nyakwigendera TB Joshua. Hakaba harimo ubusambanyi ndetse n'ibindi byaha byose yakoze rwihishwa. Hakaba harimo no gufata ku ngufu abakobwa b'abangavu. Aha ngaha murabizi ni ibintu byagiye bivugwa mu bihe bitandukanye, ariko hagiye gushira hafi imyaka 3 umukozi w'Imana w'umunya-Nigeria wita Temitope Balogun Joshua yamenyekanye nka TB Joshua. Akaba yaritabye Imana afite imyaka 58 y'amavuko. Akaba yari umuyobozi, akaba ari nawe washinze sinagogi cyangwa se itorero rimwe ryo mu matorero akomeye cyane ku isi. Aha ngaha rikaba riyoboye televiziyo ya Emmanuel ikorera i Lagos muri Nigeria. Abantu benshi bakaba barahoze mu itorero rya Synagogue Church or Nations, bakaba baratangaje ko ibyavugwaga na nyakwigendera TB Joshua ari amarorerwa. Mu bikomeye uyu mugabo yakoze harimo gufata ku ngufu no gutegeka abakobwa bakiri bato gukuramo inda. Ibi birego by'ihohoterwa bikaba byarakorewe i Lagos, bikaba bimaze hafi imyaka 20 bitangiye kuvugwa. Ubuyobozi bw'iri torero ntacyo buratangaza kuri ibi birego, ariko twatangaje ko ibyinshi mu byagiye bitangazwa. Ahanga ubuyobozi bwatangaje yuko byinshi mu byagiye bitangazwa nta shingiro byaba bifite. Ahangaha BBC ikaba yaratahuye ko byavuye mu iperereza imazemo imyaka 2. Harimo abantu benshi cyane biboneye n'amaso yabo bahamya ko Joshua yakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'iyicarubozo. Ahangaha ngo yagiye afata abana benshi ku ngufu, ndetse agakubita abantu bamwe akababohesha n'iminyururu. Benshi mu bagore bagiye barega uyu mukozi w'Imana, niba tumwita umukozi w'Imana sinzi, kubasambanya, bakavuga ko imyaka myinshi yabafataga ku ngufu mu rusengero. Uyu mupasiteri kandi akaba yarakunze kuregwa kubwira abakobwa gukuramo inda ku gahato, nyuma y'uko yabaga yarabafashe ku ngufu. Ahangaha hakaba harimo n'umugore wakunze kumvikana ashinja Joshua gutuburira abantu babeshya ko ari kubakorera ibitangaza byo kubakiza. Iyi nkuru ikaba yarigeze gucicikana kenshi mu itangazamakuru. Umwe mu bahohotewe witwa Ri, akaba ari umukobwa wari ufite imyaka 21 y'amavuko. Ubwo yatangiraga gukorera impamyabumenyi muri kaminuza ya Brighton mu mwaka wa 2002, nibwo anga yinjizwaga muri iri torero. Nyuma yaho yaje kumara imyaka 12 ari mu bo Joshua yafataga nk'intumwa ze. Uyu mukobwa akaba yaratangarije BBC ati, twese twatekerezaga ko turi mu ijuru, nyamara turi mu muriro ndetse n'ikuzimu, kuko haberaga ibintu bibi biteye ubwoba. Avuga ko yahohotewe na Joshua kandi agafungwa imyaka 2 yose wenyine. Kubera ihohoterwa rikabije rero, akaba yaratangaje ko yagerageje kwiyahura inshuro nyinshi ubwo yari ari muri iki kigo. Iri torero rya Synagogue Church of All Nations rifite abayoboke ku isi hose, rikaba rikoresha umuyoboro wa gikristo witwa Emmanuel TV, hamwe n'imbuga nkoranyambaga zirebwa n'ababarirwa muri za miliyoni. Mu myaka za 90 ndetse no mu ntangiriro ya za 2000, ibihumbi n'ibihumbi by'abasuraga urusengero muri Nigeria bajya gushaka ibitangaza baturukaga mu bihugu by'i Burayi, Amerika, Aziya y'Amajyepfo ndetse na Afurika.
ni mu gihe ababarirwa mu ijana mirongo itanu babanaga umunsi ku wundi na Joshua mu kigo cye nk'abigishwa be i Lagos. Abantu benshi muri Nigeria bagiye bananirwa gukomeza kubikira ibanga uyu mukozi w'Imana, maze bagashyira hanze amashusho y'ihohoterwa yabakoreraga. Aha ngaha hari abandi bavuze ko bamburwaga n'imyambaro bagakubitwa insinga z'amashanyarazi n'ibiboko by'amafarasi, ubundi bakabuzwa gusinzira. Ipererezwa ryakozwe n'urubuga mpuzamahanga rw'itangazamakuru rya Open Democracy niryo ryabaye irya mbere mu gutinyura abahoze ari abanyamuryango b'iri torero gufunguka bakavuga kuri iyi dosiye. Batangaje ko bamaze imyaka myinshi bagerageza kuzamura impuruza, ariko bikarangira bacecekeshejwe burundu. Igihe uyu muvugabutumwa yitabaga Imana cyangwa se yapfaga mu mwaka wa 2021, akaba yarashyizwe mu bapasiteri bakomeye Afurika yigeze kugira. Nyuma y'uko ateye ishoti ubukene, nibwo Joshua yubatse ingoma y'ivugabutumwa, maze ikayobokwa n'abanyapolitike, ibyamamare bitandukanye harimo n'abakomeye mu mupira w'amaguru mu ruhando mpuzamahanga. Iri torero rikomeye kandi rikaba rifite amashami hirya no hino ku isi. Kuri ubu tuvugana riyobowe n'umudamu wa nyakwigendera Joshua, akaba yitwa Evelyn, akaba anaherutse gukorera uruzinduko rukomeye mu gihugu cya Espagne muri Nyakanga 2023. Aha ngaha rero mwa bantu mwe mujya gusenga no kwitonda, kuba uwitwaga umukozi w'Imana yarakoze ibintu nk'ibi ngibi agahotera abantu benshi cyane, kandi aba bantu akaba ari we wari umushumba wabo. Bivuge yuko na Yesu yavuze ngo aho muzumva bavuga izina ryanjye hose ntimuzajyeyo. Hari abantu rero ugasanga ahantu hose bagiyeyo ngo nuko ari umukozi w'Imana, jya ubanza usenge ubaze Mwuka Wera umenye icyo gukora, kuko uretse n'umupasiteri hari n'abandi bantu tuzi bagiye bitwara mu buryo butari bwiza bakagenda bafungwa, no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barahari. Hanyuma rero inkuru nk'iyi ngiyi nimukomeze muyumve, kandi ese wowe ni irihe somo ukuyemo, hanyuma muyisangiza abandi. Hanyuma rero kuko turimo turagenda tuvugurura imikorere tugendera ku byifuzo by'abakunzi bacu, turifuza ko mwaza gutanga ibitekerezo mwifuza ese Umurage Community ujye tubaha amakuru nibwo ese murumva twakora iki kugira ngo turushe kuba amakuru meza azira ivumbi. Yes,